Siasa cia kaunti ya Meru ni cithirite kiwata mwerekera yungi yumwaru ya kisiasa na ne akakiore kinende kithirite kioneka ntukarwari nyuma yororare mutongere baraba ingine ne mbunge ya kaunti Evans Moirakari kwithira akebelwa ya mutongere yororare wa baraba ingine ne mbunge ya kaunti u tugoishile akinyuma yawe utumiri yate ukuma campaign ya gavana Kawira Mwangaza ikarika no mwaka muthiru mawira no wethira ikerwariro kwingata gavana Kawira no ntubone ndene bonekanite akaburare bwe kureta kuria kwatane atetika MCA na mukanu kyo baraba ingenzi muchuya redira akiandika no utumiri abakethira bakebwithia walu kubotongere bwa mbunge ya county u utuburabura utumira mwadikimana na wakya makayudi ethira itarana ntuku yaruare nende Evans Mawira nethirite akiebelwa ya mutongere wa baraba ingine ne mbunge ya county ya Meru na kanya kawe kuyukoni urorare munini wawe Patrick Mutuma wakuma wondi ya Kisima Ntere Chiabure utuborore ikiri mubango yarwe siasa tuketha tukolelia mantu ige weti nambere ndene ya county ya Meru kwa luka kuwa tungere mwambirite kwa luka baraba arekiri uterwa MC mrongwetao na kenda baraba ebelele gavana Kawira Mwangaza choko ni senetire bugethira bukiringithia bunge bange ba county ya Meru baraba tie bakiwa no mwanka bone walukubo kuyandene ya county ya Meru ugetha kulukune rwarero tuketha tukara thino wa MC worido rorera Peter Mutuma Kalembe na mutongeria wa baraka indene ya bunge ya county ya Meru mwenda ithile kenda kumeanena bunge ya county ya Meru na ruterero thirikari rwerekanite gemantu igibiti na mbere ndene ya county ya Meru ne mbere yana tuwe kreatorito Nteto chieto utugobarware MCO metongwe Evans Moirakari kuingato ya mutongere baraba inginde ne bunge ya county ya Meru na kanya kabe kuyokwa ni Patrick Mutuma wa kuma Kisima akariba Ntere Chembe kumenere muchema ni yanga bana Kawira bondi ni ubakiwa yutari yo maendeleo ende nayo siasa Minister wa Iwanda na biashara ini ni Simon Chilugwe kuduri ya kigena kia Cherefandi County ya Thaa Nithi. Kire ya roe siasa turumurika mantu ige mantu yada yethirite tuma urorare mutongero baraba ingine ne mbunge ya county ya Meru Evans Mawira kwa luka na kwa tambaru rwaria rwa gavana Kawira ki mantu igwiti na mbere meri mekai nyuma ya wiki rwaria ro mwingata kirete keu Anko watu ene kire Nteto chewero the mobeta MUTEMBEI Edward mwanatoa madhidhi otukubaduari ni Purity Richard Tukambiria nende urorare mutongere obaraba ingine ya mbunge ya county ya Meru nora ni MCO metongo Evans Moirakari nethirite akebelwa kiri utongeria bwa mbunge ya county u na kanya kabe kwetha kakiyukwa ni Patrick Mutuma wa kuma Ntere ya Kisima utubodrete boke bwetheka nyuma ya Mawira kwethira akialuka na wita kambine ya gavana Kawira Mwangaza meri mekai nyuma ya wikero ya ro mwingata ndene ya itekeu ntubona ndebo atuma mukano kyo baraba ingine ne ya bunge ya county u jimucho kwethira akiandika na tukweru arekere thuro no brabi bwethetwe mutuma no yukite kanya kauna kanya kamunini kwethira akiyukwa ni Zendikei ura yikene mno ya Zipora Kinya na ni wakuolotwa na kiama kiundene ya mbunge ya county ya Meru niro no tuketha tukuretera nyuma ya ndeka itikura yani rukuthuranirwa ni Antoni Kathenya Uraware abisa mumuateli kirerwa ngire wige biashara na Iwanda Ken mwitika mashinani nethirite kathabuna netura Evans Mawira kwithira nende akithama ikire MCA baraba ingatite gavana Kawira mwaka muthiru na choko ni Senate akiwa ne turere yana boni bobo kathire nende kuchenio cheweti nambere ri kuoneka ndene ya county ya Meru akiare nethirite akure kinye MCA bange kwithira nende baikita akire kambia gavana Kawira kenda bondi chicho chithira ikiona witi nambere mutukikare aina ribotie Mbuge rete gitara kwa na stress turi a Meru na tui Kenya uritangari no ndo school fees na manto ja maingi jare antu bena jo kethira antu amwe kurwa thwa mutojo awe thwa jo mwe kurungi ura bariganirite no Mheshimiwa Douglas Mutiage kirwa stress ni antu barabati kugwerirwa itagarire ura ku support governor Mheshimiwa Mawira agekirwa stress ni antu
para batiko gwerirwe tagarere ya wera go support governor wetu wa Meru. Ni migambo yake ni mwitu ijekene taka mashinani muriti ngugethirikari ni angabana kawira Mwangaza kiriro angirwa biashara na nkurukia ruma watongeria kuma wandini ya Bothugusi Centro agishumiria gucokeria nkatho MCO wandia we Douglas Mutea na wa Mitungo Evans Mawira Karia niguita na gushumiria Weru nekuga bakaritanĩria ngugi na ngabana Mwangaza. Mbuge riu ni tagarere nene muno na ni ritagarere riega sana nikenda antu betu bomba gutetheka mbuge gututarero muchore kagitotarero muchore kamtu agito mutwe athuganirwo ni bangi decision ya mheshimiwa Mutea ni yawe na antu babo Bothugusi Central. Decision ya mheshimiwa Mawira Evans ni yawe mathugani jawe na antu bawe ba Mitungo. Kwa antu bau ni betikirwe passport governor wetu wa Meru nikenda antu bana area bara babathurite na ara baumite nikenda batetheka. Buge Mumeru uga mwene kithima ati bangara ini ataroji antu babo Bothugusi Central na aru no ntu kwina ngwataniro njega between governor wetu Kawira Mwangaza na mheshimiwa Mutea tukona maendeleo. Antu ba Mitungo no ntu kwina ngwataniro njega between MCA na governor wetu wa Meru kikeno kira bare akore akwari no chore gigachoka kuru kikeni rombare awe mono kiri gishigo mbunge ka Centro Imenti ni kiri MC wa Bothugusi West Patrick Muthuri na wa Mwanga Nthyanjo Kimugambi kinyabo gushumiria kuritanira ngugi na ngabana Mwangaza kenda kinyabo batiga kurukirwa ni minyingo ya maendeleo egita wandine ingi inkoromba yeshimiwa betu bara tutigeria bairenda ni Centro Imenti bachoka kiruterero wa governor agotengo gikombeka nene mono gwitwa ndene ya ward iria governor kana MCA batigwatanirite na governor na open door policy araugere muntu onde itumire mwaka ya 2023 jura jwari na impeachment chune mwaka ju mweru jura tukwenda ngwataniro eng'ani na unity urumwe nikenda tumba gwita ngugi wardine cietu muthiene kirikeni aliuga ni untu mwankira thaiji supplementary budget teikwa kiri bunge ya Meru ni wagubwa ngwataniro gatigati ka MCAs na ngabana Mwangaza ariuga thiri na ngwataniro ije kuonekana mutaratara jo kuthithia budget jo thingatiro na mpui na weti na mbere wa maendeleo bugeta na mbere kuonekana na mature na nare mwe kwami MCAs baba ingi mono ibandinga era thimu ibaringa era chief officers bangi thimu ibakulingira mawaziri other officers like myself mheshimiwa ria twathithe ya public participation antu baugite gita riu last year baugite gita riu barenda for example thoko na bekira mbeche cha trade ki ruterero wa thoko lakini nonto mantu aja karaje chenjagia kwenda kache pikipiki kwenda kuthithirwa shed ya pikipiki therefore kinya MCAs betu ward chietu needs have changed ma bataro jantu ya change ni kietu mituthithia supplementary budget ni kenda tumba go cover gaps yu ambuge kwina gitumi giki nene mono kia MCAs betu kugwatanira na governor ni kenda tumba ku realize so tumba kukinyaniria kiroto getu kana kuthithia supplementary budget ni kenda mirandira tukwenda kuthithia tukwenda go finance between now na June toinga mwaka jo thirikari jo ambecha tumba kuthithia ngugi cionthe therefore imbuge ituchereri mono kwina gitumi kia ngwataniro MCAs iteni bukarendi guru na governor wetu wa Meru to fast track mantu jau ni kenda Meru yetu yomba gukora ke report Nteto cia Weru ria kwa rieto ni Mutugi Kare kire kareka kuriera baingi ntuku Jumatatu MC wa Mitungo Evans Mawira
urano waikitie rwari rwelero kwebelia gavana Kawira Tine na atumiretie kwa luka bangi 59 baraba watambaru rwari rwake na kuwatanira na gavana Mwangaza Mawira. Urano wa MCO Metungu nende awete itumiki ya kuthira kiyukie talere ni kenda kuguna karibu bondi yeke akiwa ati ne bathinikite nonto bandu isi ya gavana na MCA unge ni MCO wa Central Douglas Mutea na ndama ya bele banende ikioneka kurura bangi njira bunge ikioneka iri watine bokwathuka na kinyankuluki ya burerare no kikiomba kwithira kiri kithari mukikinene kiri gavana Mwangaza rabethirite akimenerwa kuruwanweni atongeria ba county ubareo kinya bunge ba county ya Meru. Mwandiki wetu Nteto Finesimana na ukua milaronoro kiri mubango yo arwe siasa. As far as the matter of impeachment of the governor of Meru, that matter is now put to rest. Mwaka yongiri yele mirongwele na yele nilo yariri mbere gavana Kawira Mwangaza ukinywe karangone ke seneta nyuma yake kwebele yetu ine mbunge ya kaunti ya Meru aranwe mbere kwithira aitaduka Kerinta ngurutanoi gavana Kawira Mwangaza na edhirite nende akebela kwa ni MCAs bonde na baringa kura bakiende kithakia edhira akebela kwa tibala MCO mwake nweno akia go Simon Kiambi uredhiri akiro amana gavana anda kureana na ontobo Riu diarira mbere nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kwithira akionoka kwa michemanio kathumba ebwithwa ati kamunini wa rais Rigathi Gachagua na bunge ya kaunti ya Meru amwe na kinya bunge ba kaunti ya Meru na kwimweri yele mwaka muthiru tariki 7 ethira ichemana kia kinya na bunge na MCAs bambunge u kenda kwariria orumwe na ngotaniro nyuma ya ndwari na kuthira kwa ondo gavana Mwangaza ethira akiwatanaira na kuwatwa mbaruni MCAs bonde bambunge ya kaunti ya Meru na kinyabone kabai kinya Mike Mbamba bonde bare amwe wakarikire tariki 20 mweri yele mwakene yongiri 23 tuba Kenya tukwena ru ntukwe nene ni onto mantato ati tuthirite kimia kira kingi tukuthiria na tomba gwitikaneria na kuma rujuru kire gavana akedhurwe ngugene mashinani na akedhurwe na MCA bonde bandamene nawe ya maingi itwithira twina reserve gavana akedha ina reserve wenka mara tweta mechamanio ikedha mechamanio tutweshimiana lakini twetikanira na gavana kuma ruare bado kadha twetane twiki kimwe tumuikie na mashinani twete to akane tukaranie to ile mirandi to na Meru iweta na mbere bubwega na gavana nonto kinya itairetete ituwete nende tukawa buranga gavana arawa maendeleo ikabati kinya turua maendeleo nende Thaa kabati na ngwataniro yethira ikioneka kulika ende kwa kagita kakwe na rwimbo rotwika mbatu kwenini ikioneka utungeriene munini wa gavana Mutumanto Edingi arethira kiuma ira Weru ne tariki 26 mweri wenana mwaka muthiru arawa manto yatepuwi na kwina thina kambwe ndi deputy governor manto ni yethirite yendelete lakini kambwe uni ya Mutumanto Edingi ni kwithirite kwina manto kadhaa yethirite yekarika anto bambera deputy governor turawarie ariria mantu yauto kuibwa ne yokarika ariria Nteto uto kuibwa Chiangari ariria Nteto uto kuibwa si ofisi kambwe mwaka yomwe yo kireni yethirite yo na challenges ona successes bubura MCAs bamwe na kinyatungeria bakisiasa kaunti ya Meru kanua kakwaria na uringi buratiere MCAs bamwe na ndiba kwithira bakithama kambini ya gavana Kawira Mwangaza bakiwa na mwanka bakadetera Mutumanto Edingi awe gavana Kawira Mwangaza kire mambura ya maromba yara ya kinyane rais Ntere Chelare oneka Weru ni akimera kiatungeria kathumba ba kaunti ya Meru yaya karika nantwe kwenene nende MCAs boneka bakithama Meru County aitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above always to make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi tumbo zao.
tariki 18 mweri wa kenda mwaka muthiru ng'ambe irangabana kawira mwangaza ethirite agita koyana ntere chegembe yethire kithenja wa na bobo tabarikia manto kinyankuruki byama mwanya bikiwa ni bithambite njara na bitumba renge kwethira ninde bikiye kangabana kawira mwangaza MCAs va Kenya Kwanza caucus tugwitikaniria kuma na Arua kochinde za shit kana guchievaniria kabisa na support ira turanengerete gavana wetu wa Meru tukumithidiro kuma na Arua ndene ya mbunge na omembunge na tutigwitikaniria watu kuonekana nawe no ntumantu jari ajenerete kumanya na gavana wetu ja kuretera county yetu Imwe na itukwenda ku clean this mess na uongwa kadhanju kange kangabana kawira mwangaza kwekirwa riko kenda kulialiwa na mukekeririko tionge ende ni MCA wandi ya mitongo Evans Mairakaria urakinya nowe arena nowe kinya mutongeri wa baraba inge mbungene u bwekea kwino ntutu wabuchokera kaitena katekuraya 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly providing for the impeachment of county governors. Kire kwebeluetene kwa thai gabana kawira oneka kenda irwana kwa tambaru no MCAs 10 umawo ari Josephat Kinyomuna urakinya umbera kwithira kinya Senate kenda kuthetera gavana kawira simply because if you look at the allegations, many of them do not impute any wrongdoing on the governor herself. At the same time, I know the decision of the County Assembly of Meru through 59 members to impeach the governor cannot be termed as what was their own decision at their free will. Nokurikana nge kwiro kaulani mulialiwa kadhanjunu Evans Mairakaria good muretenendi ntuko inkaithiru Evans Mawira ethira kiuna mwera na umira werone kuwawe na kwithira nindi akiwatana Iran gavana Kawira Mwangaza ende kirinda meyekie ataumbira kwithira kithama wenka ende na thamanirie na MC wa wandi abuthuguchi Central Nwe Douglas Mutea onto antu wa mitungo bandurere bantu mabambere tokagire into bagirire into bire ndene ya county ikenda na bintu bibi nonto mukari wabyo kana custodian obyo igavana leo lingeri kura na ndeo ninka make sure they could execute that duty without fear, without favor, without being coerced, without being intimidated by anybody inonto 2027 oninga chokera ndo mitungo kubere mbio ngoma thithiritie mama nende ethira akioneka kwambirio kithakaire kuma kire MCAs ba ara nende aine MCAs 10 na baile nyumekie na kiuria kirane kinene na urorio burabu kwendeka ne kumenya kithira ngabana Kawira Mwangaza kakinyetia kaita kangi kakwithira akienderwa ni MCAs na ambiririe kwithira ikitha kana ni atobu bwongo bukethira bwikarika mwire ayo yoto na kiroria na kou tumba kwithira nkirora kiende atwetere tukamenya bura bwongo nende kukethira kwikarika Murungu abutharime na abuthithie mantu ja manene Phineas Imana Garo ya siasa Nteto cha Weru wa Phineas bone botugathia tukario tukuburo rekirimbo bango yo aro ya siasa akariba antura chekithire na kibuli ni riri wondine ya mbeu ndibamenerete micemania rira bwithikite nterwe tongeretwe ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza bakiwate micemania irare ya siasa ndite ya mantu igiwiti na mbere na iramenera cia atongeria bo akariba barua nende baraba ingi barari kiri micemania baramenere mubunge wa Dr. John Mutunga lakini MC wa Kolo twakirinya mwenda na nkuluki kuriana na rwari ati gavana Kawira no tumeta waki bo barabara ya miomponi bwithira buchokera mukirimithika aina ronoro atongeria ba biashara bakimiri kibulene wa ndine mbeu tigania West Nara gavana Kawira Mwangaza arare muchamanio ibachumiretie kuria kwanirwa kwao ni anjende muchamanio yu bakiwa yurare ya kurumanga atongeria ba onkurani na barabara irigirite yukaithira yoyo amawiti na mbere kulingana na bura twayo atendete ina goodwill tutiragirite awa MP ethiraga kurumangwa ku turerigirite awa MP ethira kangwechi ya county government kuonania na ngwechi ya MP kuonania but barere kurumanga MP which is MP na ngwechi yawe which is county government tutironere ngwechi yawe beyond manto ya uyu ararare yau au turerere tena turetera manto ya mega
lakini birarere abyo sawa birarere abyo na ere abyo lakini bitoriareti imbe kwa kurumanga MP wetu kato muromba neromba renene MP wetu aturumangira MP wetu kia muno kira kibarite mutu ibarabara kuma kagaene weta myomponi ira ithirite enku yekibo na ara gavana Kawira wire nwathiatirite na kuringa thimu kenda barabara yambiriria kubwithwa rero rurangirire otuika barabara ingabana aringite thimu barabara yanjie kuthithwa barabara ri bwichi antu bambeu ikwari nya na former governor kingangi bwichi na arikuo no ndo ataringa thimu ko president ibwechi antu bambeu ikwari na governor laingo na arikuo no ndonga atano weso kuringa thimu we president ora arikuo barabara ethithwa akiagwitha baraisi ni ondo bake omuura twere mwesi mo mutunga ro twekere twamura maia thai mwesi mo mutunga ingwe ni ari ibaraki omwenja inja ibaraki omura uria na mwesi na Kawira birakorwo na batu imaendeleo no ndo twanjia kwenjira to ira tete minga batu atotara manto ya giari ana yo manto akoruma na kenine mwesi mo mutunga nyati kurumana barabara u twaturite okulugera meji nturene iteri batu bigibigi etekiume toria mwanchie kinyaga ene mwanke rau thai barabara yetu atukubwitherua itukinyithiritwe maendeleo mwanga wetu thai lamia tuikirwa thai tutakwenda siasa antu betu nkuruki bawite kwina mirandi ingi kithumba ntere ira bariteri mubunge wao bakiromba atongeria kureka munku mya siasa cia kaunti Meru ntore gemeri onde na stima na kinyingi tutitawikira stima ntore ya kale ati twina laini enjaro ntore ya muthutira twina laini era yetete kuthithwa last mile yetete kuthithwa mailo twina last mile yetete irachite kuthithwa kibulina na kamuna ntore ingi chionde cha mbeu I wonder why antu bae kuwa from nowhere but ambeta kwa county project cha mheshimiwa Mutunga as we talk Kibulina secondary school ariketi o complete laboratory ya Kibulina secondary school tuataka mo primary school tuataka mo secondary school and 2 classes primary school 2 classes secondary school tuatam dananto primary school and a class atongeria bankuru kiba ithukirite sub county administrator tigania West Ndaitari David Kaithia nontubo itomi mwanya tia mantu ya kurigaria muntu awetwa Mr Kaithia ndiraikirwe goro akiumiria kugeta Mutunga twitanyili mutunge irendene ya mbeu aratumenyerera ithomo araukuma secondary araukuma primary twamwira no wote ungi turachoka turamwira batwe thinere ange tugine otinge barabara utura kuo aratwira kinyayo nkabwithia ati unene ne kubwithwa batwe twamwira no ura weka ithia ndiraikirwo kuo no kwendete kire ochiumie wiye botirimane na Mutunga mbeo we kinyaza inyore kuwa bwana Yesu asifua wanite na baba wareta kwaria manto ya mheshimiwa Mutunga ko nyeto mbeo nyende chimbia kuria arota na ntora yekie akaronio amerumango tebwa metigerete na nderomba arakire tuiche mno ndeo chiawe ndene yake the wandi riwe romba reo kire atongeria bathirikari ya county Meru ngama tomuretha kumenyira manto akorumana badu mbeo tokorea manto irumithia maga yake Kawira na arumana no badu ayetu na eta time maendeleo ninya kwa kuonda na mromba neromba renene arakuonda gaeta na eta na bigai ketie na eta na maendeleo yawe agaruma simio banga tutomudurota na kura sieto ni kura sembe kukorumanga Mutunga imbe kura sembe akorumanga na ngavana na weya iya na ntu barokumya batite ututharaunde nembeo weire mbeo twakwa kura tutikwenda oteretera Bakaithia baba kwaria urongo muthenya gatigate na Mutombe akimenya ko kachwa antu mbeo twatonywa ndwenera yitite na mbere ndene ya kaunti ya Meru antu bakamate mirio yo ora bakamatite 2027 antu batura kuwa bora bathithiria antu wetherinya ni muchamanio thithia mingi akorumana antu bambe wankwenda bwiro kenda kurita ngwe kaunti ya Meru rukiritha withira wandikiro no tonya gipiro ya thirikari ithira we murumani ura munene ndene ya Meru kaunti roka ubichina ngabana okaringaringio ukewa ngwe ndene ya kaunti ya Meru nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika boyo mukiri ne kuma kintu tuno tukona kanya kambere gakonogo eta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate ni raino mama mama ukitaka kununua mabati chukua Raino mabati kutoka Raino Mabati Factory
wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Tuko kwa togeni Greenwood City Mero aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe ukabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bia giontwire na bia kinande birio gakenera mikawa yetu emwanya mono tonya ja wone michetho emwanya ire kabuchanja murabwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timola ki ni mwagoja shopping ina mwanya ikeno na nkanye mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kuaja Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungira na arua na utirira. Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Oi, tudo ni tu. Oi, masa sopa, tatigwesira ya noko makaugo. Valeria ngara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija tikuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Bueno, tuweta na mbere kurumira Nteto chiwaru themwe. Twicokera kiebane gitambite skuru ya sekondari ya Kieni Ntere Chemara na ararimo aritwa aciari na atongere ba county ya Tharakanithi bacemanĩtie marombene ya kurombera mwiri ywa urora ari mwarimu munene wa skuru ura wakwire kiume kithiru Peter Ikiboro akwire nyuma ya mbacu ya kaita karaya na nendinethirite akirikanika nyuma yawe kuthire cokio ukumi wa skuru araburutite kuma Minisco ya icili mwanka witie Minisco ya itandatu. Martin Mwambi aina ribotie. Kiebana kithikiro muthenya we mundikira kunika cukuru ya Kieni Secondary wandia mwembekere gicigo mbunge kia Maram kiri kiumia gya kumagaria urarari mwarimu munene wa cukuru enu Peter Ikiboro. He was a man of well-knit humanity,
and humility. I'm talking of his indwelling and his forgiving spirit. Ikeboro atutigire tariki 12 mweri uyu akathitwe na arimu aritwa nkinya ruti wira akiri cukuru ino. In all this we give thanks to God for giving us a friend, a comforter, a father, a confidant, a mentor, a peace setter, and a record breaker. Kuringana na kiama kia arimu banene ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya arimu bara bangi ndeni ya kaunti no. Arari mwarimu munene muruti wira ararutite cukuru ini ya Kieni nthi na kumiukiria. Ameenda na ameacha akiwa ametarget mimi ya 7. Sijui mimi mwenyewe umetuambia. Tafadhali. As you walk around this school, make sure you're working, you're doing, you're leading like the mean of 7. Each one of you. Kiatho ni giatongoria bare kinya ari ogo munini wa gavana Wilson Nyagamu Israeli mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngogwa Mwindu na MCA wa Mwembe Jones Kenegeni kana kakuota. Turudi tena mpaka kwa rais kupitia Ministry of Education kuhakikisha ya kwamba kila shule iko na GSS. Siku ile nilikuwa hapa Eroli nikipeleka water tank. Kapata Eroli Primary School inakizika inaisha. Na ni kwa nini? Sababu hakuna GSS. Wazazi wanashindwa kuweka watoto shule tofauti. Wazi kuwa na mtoto Ngoroki Primary, kuna mtoto Kieni, watoto wako wakihamishwa sababu ya GSS wakienda Ngoroki, hata wengine utafanya nini? Utahamisha ndio wazazi weke watoto pamoja. Ilomba yakwa ke Minister of Education. Nibaide skulu ni ya Kieni na lido ya Thaa. Bato letere mwalimu bagatuleta bato tere mwalimu ule otikaleke standard ya kidomo. Ame peak kuma umesapita ametigira. Nambe nikani students ndebele aruta continua. Na mankatu yeo kinya mzee wetu uraturendete muno na family girani kwithikira digankwirikira muno nontu baunturi madija gogo. Nkatho ira chokwi muchoyo abaikeboro na kunenkanira wira nebu akugwata cukuru ini ya Kieni njara. We are so grateful that we have found people who love our brother this much. We are comforted. God bless you so much. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Matheni Mogambi. Makarika ya murimo uyo nyimba ya etana mbere kuongeleka no temantame ntere chiembe athekanie bele bari nkuma kuma ntere chiembe south mayunda na muchaina ni bedrite nende bakiambirie kumenya thia karito mibe kuthimo kuryo kenda kwebana na murimo yo bele baba itana njira baitumaira nende akariba batumiria baitumaira mathekane yo kenda otira ntuba nibakuthira bakithia tuntubu ntubura bo atimbaru na bisa munene wa sibitari nyambe level 4 ere mawa urakinya wa kuwa wongele kubo murimo yo ni yongelekete bunene ntereu Dennis Mwendi aina ripoti ye. Ni hauma wo heni hauma shishi. Alari senu Nteto. Wontauto shingincho kwa shanshu. Ito tukaendelea kwe. Shanshu wa shishi. Kwa vao kuhuga vao eto kadhimo kansa mapema. Shanshu shanchinchi shao. Loka hivyo anzoni kadhimo kansa. Mayunda na muchaina indaka imbithi sijekene ni untupa matinda jakuthekania na nandi tiga uu bairitite gwita bakemithagia akari gusumiria kuthimo murimo jwa kansa. Lakini yote mimi watu etarira wetere sibitari wonderwe. Au no tere motetia. Irinjira imwe ya kujurigiria ni kwithira bari athira ni murimo jogerete ngiro inene ntere ni isia igembe na kaunti ya Meru iri onthe. Weta mayuda matonto wa Meru na watu tu ma comedian una mo China na watu tu na reubi umebele tokero ya na kansa na tuamwete pio kuthiria kansa Meru counties na cancer awareness tuamwete kuhakikisha antu bonthe bairira tukwa affected muno i cancer tubakinyira mapema no tutugwerio chunguza manto ya cancer turere kumenya antu tukabate kumenya baba ingia bate na information imbea kana education ya cancer kintu ke maana buru iwa hakikisha musongo wete early detection saves lives. Itagaria riri ria uria kuthiurukani na mishi na matura bakimithagia akari iri kusiritie na kuwiria baba ingi. Nibwita ciambunguru au tauni ya maua lakini ndi harakati ine ciako cia ngui
mumbite kuona antu ba beto bakirita ngui mbe aba mayunda na ba muchaina betangaza mantu a murimo kanza na nyauni ni ngui nkopa support ni nkuromba nya thirikari ba support no to ngwira bakuruta ngui mbe sana no to sofa kanza ni umbite kuoro antu na yoro wa itini nya kiao na atie nya family sira thina muno monga thaito kwaria tuina musema ni tukubuithio muntu wetu kinapsi na kinyama no cancer prostitute cancer na uhitaji 1.5 na tolelia la kila line kuo kuna muntu wetu abendi ora wari pie wa kangwana ria ari kuraundi embere no na throat cancer kwa cancer ito bati umiugiria atua ngwendi ta isia sia kuikira antu sound reven event manto ya mengi tu wetu ani weta kurombera antu mbia sia bena cancer inko anya antu boba ko bwithi bobo wega mno weta ni nyana thoko bokia advertise manto yau imanto ya mega mno nontu no kwithire kwi muntu ate kumenya na akabaigwa na ageta cancer yente gora antu mno na viana vinkona bangoira sana ende ngiromba wendi bobo wega ene mtombe kyo ba support kanenya thirikari kendra ntomo kinyela antu sana masinani kugira bakurita ni njega nontu naje gembe antu baingi bakuthira ni cancers kuringana na daktari munene sibitali na Nyambere level 4 Githwashira liuga namba ya jieba murimo jwa kansa iri guru muno na bu imurimo wa kwathia no juligirike kairi no jore na karibete nambe na gusiumiria kuraithwa na kuthimwa. Kadri ambavyo tumeweza kuona visa vya kansa vimeongezeka kwa njia kubwa, sio Igembe South tu, hata Meru na hata Kenya yote. Na huwa nikielezea ningependa uifikirie hivi, kwa miaka miwili ambayo imepita, ukihesabu idadi ya wale watu ambao unajua aidha wameaga kutokana na kansa ama wamepatikana na ugonjwa wa kansa, utapata kwamba ni wengi zaidi kuliko wale watu wote ambao unajua kwa maisha yako yote kutoka miaka miwili kurudi nyuma. Na hii ni jambo ambalo linaonekana Kenya yote, na kuna mambo ambayo yamechangia shida kama hizi. Wasayansi wanaendelea kuzidi kufanya utafiti kuangalia ni mambo yapi, na jambo kubwa ambalo linakisiwa kuwa limesababisha hii ni kubadilika kwa lifestyle, vile ambavyo watu wanaishi, chakula ambacho watu wanakula na mambo kama yale. So kuna watu ambao wamekuwa wakiwahimiza, na pia sisi kama madaktari tunahimiza watu ya kwamba ni vizuri watembelee katika vituo vya afya, manake kansa inapopatikana mapema, ile tunaita early diagnosis, huwa inaweza kutibika kwa rahisi. Kansa mingi ambazo zikipatikana kwa mapema huwa ni rahisi kuzitibu na zipone kabisa. Pia kuna zile kansa ambazo zinaweza zikazuiliwa. Kuna kansa kama ile tunaita cervical cancer. Cervical cancer ni kansa ambayo imeonekana ile idadi kubwa ya kansa, hizo kansa zinasababishwa na virusi ambavyo tunaita HPV. Na kwa sasa kuna vaccine ambayo inapewa wasichana wadogo. So tungependa kuhimiza wazazi wetu ambao wako na wasichana ambao wanafika katika umri wa miaka 10 waweze kupata hii chanjo. Itazuia huu ugonjwa wa cervical cancer. Actually tukiangalia kwa figa zetu, hii cervical cancer ndio katika Igembe South ndizo zile cases ambazo ziko mingi zaidi za cancer hiyo ya cervical cancer. Na pia kuna mambo mengine ambayo hatua zingine ambazo watu wanaweza chukua kama kufanya mazoezi, kula balanced diet. Kuna pia imeonekana hizi ambazo tunaita processed foods, vitu kama sausages, smoky, vitu kama hivyo vimepatikana kuwa na vitu ambazo tunaita nitrates ambazo zinaongeza risk ya kupata kansa zingine. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Manditari kaunti ya Mbundi bekandirite kirore na thirikari ya kaunti ya mutaratara yora bakethera beso kangwe na nyuma yabo kwethera bareki mugomo kwa ntuko inkai ntero swishele nibetikaniritie ati yamwe mathata yo akethera ya kiingwo rimwende kuyo kethera ya eteranga komeri mekai nyuma yayo kuingwa ritamaniko mushiri na tutariria nkuluki.
Thirikari ya kaunti ya Embu itongoretwe ni Gavana Cecily Mbarire ni gucanirite na marigitari aria maraiyite miro yao nthi kumana na mathina ngurani wirari wao. Varia riu atongoria a kaunti mavorovetie ngoro ciao na gwitikira gukinyaniria mateta ma marigitari aya thiini wa mithenya minini miuku. Marigitari aya maratetaga ni undu wa kwaga matari atwithie ngathi wirari wao vari miaka 10 riu gukorwa matiravewa rutha rwa kuthie kuthoma, gukorwa engi ao mandikitwe na kandarathi wa vamwe na gukorwa magitinua mbeca cia maroni na makaga itiratwarwa thiini wa bangi ciao. Sana mithenya iria igwitikirika ya kuruta wira ucio na ya promotions na ku advertise both internally and externally competitive posts, na mithenya ni kurumirirwa na county secretary wa Embu nike ugukorwa in charge ya ku make sure implementation ya agreement ino twetikaniria muthenya omunthi ni ekika within mithenya twetikaniria nigetha tutikanaye gukorwa na thina pau kapere. Mathina mama monthe makoretwe makigumira marigitari aya vari miaka 10 riu na varia mari na mwirigiriro ati ni magukinya mwiso. I must say that what you are discussing, the issues of promotions, the issues of contractual engagements, the issues of postgraduate training are things that have been devailing this county for over 10 years. The things that have not been done before, the things that we never had a pen on a paper on an agreement framework. So I must commend the Embu County government for taking the initiative and giving us a plan and a framework on how they're going to implement these particular issues. Guko marigitari onthe makiura gukorwo magicoka wira na gutangikira arwaru aria mari thiini wa mathibitari ngurani thiini wa kaunti ya Embu. Tukumba kugwatanira tumantu jaja jonthe kwambiria rojo muthenya jwa rojo jaketho na ndija kiambairia ni kuthithwa kirana nditukumba kwira daktari betu ibethro bena witikio ye process yetu na kiotongeria bunde Embu County na bethro na ndikwambiria rojo ibakomba gucoka ngugine ciao jonto strike ira turombete igwetia egukinya mwisho na nandi antu betu ba Embu County ibombi kuthona ndiba gwitiro ngugi na karibeto ba Embu County ibethro bagwita mashibitari jetu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mukariete warongiro kuthima ugima boimera Joseph Ntoru akinekirite wirani aribamira ati mathina ya kuma gukimira kika itene kathano kwa kinya muthirwa ari wa ataalamu bareku ya kuthima nibonete thina ithero rekimerene kiu na nibambite kubwithia ndawa ya kwiria kuma kwa kimira kiu. Nicholas Chavare aina ripotie. Kuma ataalamu ba arwangiro kefisi bakuriunga ntere mwanya chegimbe nothi bakirutha chonkoni bukoneni na kira gituma mira ayoma mukaririgite egwa arwangiro rutwe Joseph Ntoru na ebumiritio kaire na kugo chonkoni no buthiete enambere na ntugite kuraja ataalamu baba kaya kuriunga ntere ira mira ayoma ba nikenda barutana arimi babu burabomba kumenyera mira eno na kinyanda gwa ikiretwa akiribo twatu mataalamu ringi antu ambire kuthomethwa saindia mirethere kiuma muno kenda unatuma kwethia mireka kumari yoreka kuma ringi lakini ukenda ngwe kuritwa na watanite lakini ukagumya murimo tayari ndawa ya kwethia atia na nya ataalamu tugania abo kenda tona ndawa ya kumenyera nuntu murimo yu ngwitwa nematode na fusarium. Kwa hivyo ni sine inaweza tatuliwa nuntu yarira wina kwethe mutayo anianthi mitega thena thineu. Nkuruki yogo Ntoru ariuga kinya na mibango ya gutuma ataalamu baba kaya guntuguku kuraithiria mantu makoneni na mbeo ira arimi bakwanda nikenda arimi baithiro bakianda ambeo imbega nontu antu baingi baithiro bakiendia ambeo itari imbega kiri arimi. Twatuma ataalamu baku bebone mantu ambeo uona mtu kuendia mbeo fake kana mbeo ritisia kawaida. Hiyo ndio kitu kingine tunapambana naye ntu kwenda kumenyera murimi wa Kenya ethe na urimi sawa urimi bukumenyekana nogu na kuria tongire na bobonthe wa muntu na rutengugerere yake batautangana alainini ya muntu no ende muntu akathina na kuruta ngui yake gitara siasa ya kinya anto bagatara baraba kwenda tusetha kura lakini kura ikintu kya maana okireta mwanya na antu betu na buitene rituri na utine ita atongoriwa baka atongoriwa bawa ngui muntu no kanya karitangura kurita
itera kwa kulelia ngura mtu atete reginya mtu akathia atia bakamurika. Bwana Yesu asifiwe. Thai turi tuataniria amani tuthe twina amani tugona nyanture twina thina mwezi mwana ucio miro ciumia na ingwitigia going forward mantu akathia atia yakabwa antu bethe bena wiriro na tuatanire na urite ngweku noronga urite ngwekwa kuma Gembe North Betan Class Chabare. Akariba ntura ya murinya kiru na aribaruwa nende kumania na makarika ya warwani yara yadhirite ye kujiro kirintere mwanya pare no bwana ntubo marinya yara yare rongo nero gushigi yara bakua batukomenya no yenjete baruwa marinya yani watibunene no ntu warwani bombo bishite kuna kwithukira akarika na kinyapa ko warwantu na babathika marinya na ya Kelvin Kimathi ana ripotie. Uguwa iburumirite akariba marinya wandini akirwa na aribore na bayabara ne aturi bakire makaka shigi ntere uyikumani ya marinya yara yenji kirimeneke marinya yankuluki ya biti ya narimwe yara yenji buruni antubate kumenyekana kirimene yokiu kibarike getawa gesegi nande gentukira kendigaretie marinya yange yenjerwa jakera wa ifaro ibyekindene na ngangorodi anga mercury ndene bienjone antu baita into bira baitere kedere baitere ante komenya ni na anta amenya ende bagwita batiga bie open bata juke kanya kudika interview is very dangerous kreana no ntu kajira ka gitana idea getete bore high school na bange betete marinya primary school and secondary school enjawa ni antu bakera wa baere to kwina ifaru bieki nawi ni Germany angambi kebalike getora na ifaru nambi na mercury nambi ne torande na nau nande ibyo baitaga bie na billions of money nanto bakono na muno bageta wachiringi magana 5 banjoni kundikeu kende ndo bibyo mabiera in billions bagairwa ngoli bau benja kali kapa kuitangoro ndichao ende batatikere batika marinya jaja kana no bekira mbao jatekeza je breed community no ntukalika muno kinya barale uyenja wali kinya ko nani ni bariku kabatate kabona kwintu kubira naja iriyeje bau iteni watibunene muno marinya ya ukirimeneke muno kiri arethi na kinya kiri anabani ni bantura iji kureda wana ni takapya kurethia ikebalike kena nyakia kurethia nani baretha yana nyantu banene muntu akejira ke marinya jaja arethetie na ana barethetie akagwa kirinyene ke very deep na dangerous kiri community ana ibengana na ndia chungura mbi na te kora mono ko ikwenga chichoka mwito na ala na mbiti nae iski mono ntu antu aja kinya ng'ombe no igwana ikaorero no tu ng'ombe tima kwenye nge ala ekejirau era akogwa na nete ono nete so burua jaja so unanya to ana tu ng'ombe to kulethia ni ana rapata bana matinda yao ana bakaya kutinda ni abakagwa au puchwa mwana ko kwa kaura kwa mwana yo chwa ko ne mtu munene no wako ana akakidada na ationore no yenye ko ni nene na kuma ni aburi kubyo kujurwa bya kiriga buru kaita muno ya county na Meru antu bakiorwa na utewa na kura buru irombaro ya tori bakiri maki imarinya ya shonkuno bwa buru ni atongori matura na mudhiene ya dhikwa buru kuma kirimeneki okuwa bweto bure acha muno no ntu atire to kuigwa shakahora oranto bakuthikwa na marinya nae to koria ri intention marinya ja konja na ya tiko je open ri muntu no yaja kuthikwa no jo tukuona ndi kwena mantu ja tebu in dene county ya Meru ri amuntu akajuku akaja akathikwa ri kukaratia na ationekana kaura buduno ntu marinya ja very deep na ndi to please to enogua anene atongera bate bachifu na bachifu na ira manitasi ibati kwa abaije manda manyanya no jombo kalika no ndiwa ibo babati kwa abe yabe to kwa kalika kinya kithirikari no tumuraya me atuethirikari so bakayamya bate bongo bona kumbokalika bakateri mwananchi wa kawaida. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Auno tu kinyambuthia yu Nteto chioro the mugo chokiri nkatho no tubuko the watanite na uni tu watene uteroro ngoro studio kire mubango yo aro siasa.